Halafu jambo yengine yenye inaweza kubomoa au kuharibu huduma ya mtu yenye unaweza kuwa uko nayo unatumikiaka Mungu, kukuwa mtu wa kukamata madeni kuwaamini au kwa watu wengine, kisha unakuwa na sahau ile deni, unaenda na sahau, unakuwa saa mwenye hauijue. Ile inaweza tuma huduma yako inaharibika, inaweza tuma huduma yako inaingia muhatari, inabomoka. Ukikuwa mtu wa kuchukua madeni sana kuwaamini, ukikuwa mtu wa kuchukua madeni sana kwa watu, kisha na hautakuwa zilipo na kwa sahau. Wakati uko na deni, saa unagusa pesa, kuwa nakumbuka kulipa mtu mwenye ulitwalia deni, kulipa pia mwamini mwenye ulitwalia deni. Juu ya nini? Juu usikuye zaraulika. Juu ya nini? Juu mwamini asidute na huduma yako. Ukikuwa mtu wa ukuwa na kamata madeni, kisha unakuwa naendo na vitosha mkichwa, unasahau. Hata kama hauko wa mkanisa, hauko na mwamini ndani ya kanisa, wala hauko kiongozi wa watu, mtu mwanazoea fanya vya vile, watu wanajelwanya kana yeye wanamkimbia. Kamenuka kuwa unaongoza kanisa, halafu nazoea kuwa na kamata madeni, kisha na zile madeni hautakuwa nazilipa, unakuwa nazisahau. Ile inaweza bomola huduma yako, inaweza haribisha huduma yako, watu wanaweza kukimbia. Na ukikuwa mtu wa vile, hakuna maana kuregretaka. Ile ni marelasio, watu wa vile inakuwa kama marelasio zimoya zenye watu wakijisepare nabo, wakiachana nabo, hawakuena vya kuregrete. Mtu ukamata deni kisha na halipake, kila siku anakuwa kia tola deni na halipake, watu sawa natoka mu maisha yabo wanasikia wamekuwa libere, wanasikia kama wamekuwa libere, hawakuona vya kuregrete. Menuka kuwa mtumishi wa Mungu mwenye uko natumikia Mungu, kisha unakuwa na ile karaktere directement, inabomoa huduma yako yenye uko nayo. Sunagusa pesa, kumbuka kukuwa nalipa. Juu ya nini nasema vile? Kuko batu wenye onda kutana anaweza kuwa na deni, habita msumbua. Akigusa pesa anaenda uza telefone na shanje njo telefone ya alikuwa nayo. Akigusa pesa anafanya njo kasorti. Akigusa pesa anaenda uza mastile zingine, anakuwa na shanje mastile, anajiuzia machakula zingine za shereshere vya za kunyumba, lakini hata kumbuka kulipa deni ya batu. Na nataka nikumbushe kitu moya, kwa mwanasemaka sana nagusaka pesa na hii ziko na vya kufanya. Hakukuwake pesa unaweza gusa na hauna vya kufanya. Pesa zinakuyaka tu na ziko tujuru na vya kufanya. Kulipa deni na kuwaka unakuwa saa mwenye unajifunga. Ni kwa saa mwenye unajifunga, unajitoa ulipe deni. Mene ile karakteru kwa kuwa nayo inaweza bomola huduma yako pia. Halafu na unaweza kuwa umetimiza andiko ya Zaburi 37 mstari wa 21. Psalm chapitre 37 verset 21 inasema hivi, aseme asiye haki anajikopeshaka lakini halipaki. Aseme mtu muovu anatwalaka madeni lakini halipaki. Donc anatwalaka madeni lakini sana pata franga na waza kuenjoy maisha, hawazake kuya kulipa madeni za watu. Siseme kwa ule mtu mwenye anatafuta alipe lakini alishakosa pesa, hapana. Nasema kwa ule mtu mwenye akigusa pesa anaona iko na vya mingi vya kufanyisha pesa, haiko mpaka alipe deni. Ule maandiko namuita mtu muovu. Menuka kuwa na ile karaktere, atoko muhuduma wa namna gani, watu watakuwa nasikia wakimbie kanisa, wakimbie kwenye huko juu, watakuwa naona wanarisikia kukuwa wa maskini wa mwisho, wanarisikia kukuwa wa povre kabisa wa mwisho juu yako. Okay. Karaktere yengine pia, usikue mtu wa kulombalomba, mtu mwenye ni wa kuombaomba sana.
Kama unayu uko naongoza watu, unayu unafundisha watu, unataka huduma yako ifike mbali, acha kukua mtu mwenye uko omba omba. Kwa watu bavile benye kila kwenye nakutana na mtu ni kumwambia nipatie kwanza pale 2000, nipatie kwanza 3000, nipatie 1500. Anamfuata mna wengine mpaka na kukazi, anakuwa mfuata mkazi zao waamini banani, kwa mfuata mkazi zao, anakuambia seme nimekuwa nakosewa transport, nipatie kwanza pale transport. Hasa ukakuwa na mtu wa ile tabia, mtu mwenye ukikutana na watu tu egale frank, ukikutana na mtu nipatie kwanza pale, nipatie kwanza autant d'argent pale, nipatie pale. Ukikuwa mtu wa ile tabia wa kulombalomba sana, ile nayo inabomoaka huduma yako, inafanyaka watu waanze kudharau, inafanyaka watu waanze kukuchukia, waishi na wewe muhipokrisi. Unakuwa tokea wanaonesha saa gizi wanakuheshimia, lakini mroho wote wanaanza waza sasa tena nakuya. Ndio maana kitabu cha Mezali sura 25 mstari wa 17, Proverbe chapitre 25 verset 17 inasema hivi: usimtembelee jirani yako mara kwa mara, usimtembelee jirani yako mara kwa mara, usije ukamchosha naye akakuchukia. Donc neno la Mungu inakataza kukuwa natembelea mtu kila siku, saa yote unaifanya habitude. Siseme kama kulomba ni mbaya, kuhitaji msahara ni mbaya, lakini nasema kuifanya habitude, unaifanya kawaida ya kila siku. Donc inakuwa maisha yako, anakuwa sawa gisi yeye njo anasaidia maisha yako, unakuwa sawa gisi yeye njo anakamata charge yako, ile iko kulemeleana. Halafu Mumezali wanatuambia hivi, kuwa najilinda sana kubakilisha mgulu yako kwa jirani yako, juu asikuye kuchoka kisha na akuchukie. Donc ukikuwa muhuduma mwenye unazoeaka lombalomba watu, kila fasi unakutanaka watu unazoea waombaomba, kutana na watu nilikuwa nishakosa transport, erezima mimi nakuona, manake mimi natalipa transport. Ukikutana na mtu naanza sema unaona mie niko pastere wako, mie niko mtumishi, unapasha kuwa na yeye kanda vala kiato unapasha kuwa na yeye kama ndapata nguo Kila kwenye unakutana na watu unawafanyia vile, watu banaanzaka kukukimbia. Edaer mtu atakuwe haiko kiongozi, akikuwa tu wa kulomba watu, mtu yeyote, watu banaanzaka mkwepa, watu banaanzaka jivicha, habatakake bakutane naye. Mena ukaikuwa muhuduma sasa, ukakuwa mtu wa kuhubiri, uko mtu wa kuomba, unasema unaombea watu, kisha unakuwa na ile karaktere ya kukuwa na lomba watu saa yote, kila kwenye unabakuta kubafuata na kumakazi na wapi. Ile inafanya watu baanze kudharau mroho zao na kuchukia, inafanya watu baanze ishi na wewe kinafiki, wanaishi na wewe kiunafiki, hipokrisi, lakini ni wewe njo unaileta. Mena evite tabia osi ya kulomba isikuye haribu huduma yako. Halafu jambo yengine ya kufanya, inalomba ukuwe mtu ukuwe natenga muda kwa ajili ya kusoma Biblia na kuandaa somo yenye utafundisha. Tenga muda kwa ajili ya kuandaa somo na usome Biblia, uandae somo vizuri yenye utafundisha. Juu ya nini? Huko watu wengine unaenda kutana wanataka wakuwe puisa, wanataka wakuwe wahubiri wakubwa, lakini hawana muda ya kusoma maandiko, hawana muda ya kusoma Biblia ile hawana ayo, lakini wanataka wakuwe wahubiri wakubwa. Bien-aime yengine nitakwambia kiukweli, kila mhubiri mwenye utaona akuwe wa kimataifa, akuwe yule mwenye iko international, kila mwenye utaona anakuwaka na muda yeye peke ya kusoma Biblia, anaandaa somo yake vizuri, anaandika vizuri na mifano zimoya tapana naandikwa na ziandika vizuri, anapanga juu akaenda afundishe vizuri. Na mtu mwaliandaa somo mtu aliandaa somo na mwenye hakuandaa hawafundishaki sawa. Huko watu wako pale yanayua sawa, naombea afundishe ni kufungula tu Biblia na pale anasema, kila kwenye nafika anafungula tu Biblia na pale anasema. Ile inaweza tuma usi huduma yako nayo inabomoka, inaweza haribisha huduma
yako, kariere yako inaweza iharibisha. Juu ya ni juu hauanda wake, hauna ta ya kuprepare predication yako. Vyote vinafanyaka unavifanyaka subitement, vyote vinafanyaka ni subitement, hakuna vina preparaka. Ifo kukuwa nasoma juu uprepare somo yako. Ndio vile Paulo aliambiaka Timotheo ku Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 13. Timotheo chapitre 4 verset 13. Akasema hivi, hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Paul anarekomande Timotheo akuwe natia courage sana mukusoma, kisha afundishe na aonye. Donc kama hausomake, kupata venye utafundisha, kupata igisi ya kuonya itakuletea shida. Ifo kukuwa na prepare somo yako vizuri. Halafu jambo yengine ambayo nataka kupana hapa kwanza kwenda simamia ya mwisho, ifo kukuwa natenga muda kwa ajili ya kuomba maombi ya kipekee nje na ibada, nje na maombi pia ya ibada. Kuwa na maombi yako ya kipekee, ya upekee. Kuwa naomba Mungu pia muupekee, ujitenge na watu wengine, ili kuwa muabitide za Yesu mara kwa mara. Tuko na iga Yesu, na Paulo anasema muniige sawa gisi mimi na iga Yesu. Yesu mkawaida ukisoma sawa vile ku Marko sura 1 mstari 35, Marko 1:35, utasikia Yesu aseme akalamuka asubuhi na hawia kucha mzuri, akajitenga akaenda fasi kwa hakuna watu, akafanya maombi. Yesu akaomba. Yesu alikuwa na ile habitude, na siku nyingine alijitengaka na wanafunzi akawaambia kwanza wakamate bato wavuke abo baende bapite mumai, alafu akajitenga kaenda kumulima pia kuomba yeye peke nafasi kwenye hakuna batu. Yesu alikuwa na ile habitude ya kufanya priere. Juu ya nini? Juu ifo atengeneze mahusiano yake na Mungu, ifo atengeneze communion yake na Saint Esprit. Juu Saint Esprit nja na gida kama mtu mpaka namupatia na batafundisha, au kama uliandaa anakusaidia kunyorosha, kuongoza vizuri venye utasema. Mena ifo kukuwa na taa yako yenye unaombaka Mungu yako ya kipekee, yenye haiko ile ya mkanisa. Kuwa najitenga sawa gisi na Yesu alikuwa najitenga kidogo, anatoka anaenda fanya priere, arafu anarudia, na kila asubuhi anakuwa jikaza anaomba pembeni kwenye hakuna batu anaomba. Huko saa unaweza kuwa pia unasomaka, lakini kama hauombake pia haufanyake priere, ile inaweza bomoa huduma yako. Shetani anaweza desoriente na somo yako yenye uliandaa. Mena kumbuka kukuwa nafanya maombi, kumbuka kukuwa nafanya priere. Juu ya nini? Juu uavance. Juu ya ni juu nguvu za giza ziko pale juu ya kupiganisha. Ufalme wa giza iko pale juu ya kupiganisha watu wa Mungu. Mena kazi yao ni kutaka kuharibisha vitu vyote wenye mtu wa Mungu iko naenda ndani. Ndio maana inalomba uombe, inalomba utengeneze nafasi kwa ajili ya kuomba Mungu wako, ukuwe mu mahusiano vizuri na Mungu wako. Jikaze ukuwe naomba Mungu, juu ukuwe charge, juu nguvu za Mungu zikuwe muweye. Okay. Asante kwenu nyote.